Na festivalu je učestvovalo više od 300 naučnika iz 32 naučne institucije u Srbiji, ali i gosti iz Amerike, Austrije, Francuske, Švajcarske, Estonije, Švedske i Hrvatske. Rame uz rame sa njima bili su i svoje umeće pokazali i učenici Niške gimnazije Svetozar Marković i studenti Prirodno-matematičkog fakulteta Departmana za fiziku. Naši učenici sa nestrpljenjem uvek iščekuju ovakav događaj. Sa nama su ove godine došli i gimnazijalci iz drugih niških gimnazija, zahvaljujući gradskoj opštini Medijana. Značajno i važno jeste pre svega prilika da sretnu svoje vršnjake koji se bave naukom, i vreme je da Srbija definitivno ima decu koja su u nauci na pravom putu. Gradska opština Medijana je i ranije kroz razne akcije i na različite načine posticala i pomagala mlade, talentovane i vredne učenike i studente. Primer za to je Fondacija Sveta Petka koja stipendira najbolje studente i nagrađuje talente, ali i činjenica da najbolji učenici svake godine dobijaju posebne nagrade od opštine. Naročito mi se dopalo to što je data prilika mladima, deci iz osnovnih škola da se upoznaju sa naukom na jedan zabavan način i da vide da nauka u stvari nije bauk kao što možda misle. Bilo je jako interesantno, videli smo malog robotića kako igra užičko kolo i juri neku lopticu, bilo je jako interesantno.